Maya pa oras kabalen. Kaya tani mabilog ang puwersa ni GNN TV44, pagyan na rin makapanahon at lokal na istoryang dapat sumabalo, kapamilitaning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Oren po rin balitang may kalap ganing Miyerkules, August 13, 2025. Kaya ko po ibeniginto at iti in News Force, Pampanga. Formal nang kinilala bilang bayong presidente ng Philippine Councilors League o PCL, Pampanga, Ipora Councilor Maynard Lapid, katukin nga alala ng genapan ninyang August 12. Ay report ng Patricia Mamao. Matagumpay ang pesinayan ng eleksyon dareng bayong opisyalis ng Philippine Councilors League o PCL Pampanga Chapter inyang Miyerkules, August 12, 2025, king Kingsborough International Convention Center. Tuklula king 207 na konsihal king lalawigan, reng mekisan metong king alalan, at king botong 193-12. Landslide, ing meging panyambut ng Pora Councilor Maynard Lapid bilang bayong pamuntok ng organisasyon laban kang City of San Fernando Councilor Reggie G. Ford David at tambing namang meg-concede. All smiles la namang pepaletrato at minarap king media ray nga duang kandidato ang timong papakit king pang-sport dareti. Samantala, sinigurado na namang Lapid na isundo na la rin programang inumpisa ng outgoing PCL Pampanga President Cherry Manalo. Kabilang pinkareti ing pamanyundo kareng scholarship program. Manualay Lapid na makasaupya king kayang liderato ing kayang tata at salukuyang Senador Lito Lapid. Yan katapakong pondo kang sen. Hindi katamo kong kaluguran ng senador kay ni Pampanga, kay Senator Lito Lapid niya po. Na nung atinta na pong existing scholarship program kang BM Cherry kay former President, PCL President, manyad katapong pondo kay katang kaluguran ng senador para mas maarakal, mananabas sabihin, mas marakal na po nga din ang scholarship. Pasalamat siya naman, i-Councilor Lapid kang Governor Lilia Nanay Pineda, king support ang pepakit na niti at ning kayang pamilya. Ako, siyempre, masaya po po. Kumbaga, sulit po yung pagal. At siyempre, buli ko lang po pasalamatan na mga nandili po. Kaya katamo nga po gino na po. Kanako pong pengari, kaya katamo kalukuran ng Senator Lito Lapid na po. Kanako po yung naman na panay makasuporta ka na ako, GM Mark Lapid na po. Siyempre, rembos naman po. Hindi katamo pong Governor Nanay Baby Pineda, ating kanakong boss idol po, Vice Governor Dennis Delta Pineda, the board member Cherry po, rin sinaupla naman po kaya katamo rin, at then pong officers tamo na po. Ekonongan po banggit ang tunggal-tunggal, siyempre, tsuya naman po ken, di Mama Angie Blanco, na alam mo naman kung sawang susuporta kaya katamo po. Pasalamat ko po karela, at siyempre, karengan pong konsehal na binoto kaya katamo, na migtiwala po kay Metong Maynard Lapid niya po. Dakal salamat kaya kayungan niya po. Positibo naman ni outgoing PCL Pampanga President Councilor Cherry Manalo, king kapasidad dareng bayong opisyalis ang manibala king aguman. Pasalamat ko na linidme ing PCL ne 217 la ring total member na po yung PCL balo mi po mas nung ating kumampong agawang masanting king kaya katamong liga balo mi po mas dakal kayo agawa para king liga uling akakit mi itang kapag nasanyo at sinserong pamanungkulan at ligye po in PCL. Samantala, ready naman rin kayabe ng Lapid ang timong opisyal ng PCL Pampanga. King Vice President, Makabebe Councilor Rolando Balingit. Secretary General naman, Mark Louis Arceo ng Santo Tomas. Treasurer Jerome Gadi ng Santa Ana. Auditor naman ni Edith Kabigting ng Arayat. PROA Renato Gopez ng Santa Rita. Business Manager, Patricia Ann Acorda ng Mabalacat. Federation Directors na laman, di Councilors Venancio Macapagal, Donato Bondok, Joan Carion, Nelson Dizon, Renz Louis Canlas, Michael Angelo Lopez, Allen Dungo, at Jennifer Macalino. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Inutos ng Mayor John Lasatin irregular pamaglinis in Pampang Public Market. Layo ng mas duminis at salese in pamagmanduking basura. Ay report ng Ira Ignacio.
Men inspeksyon at linawe de ing progreso ken palengke reng grupo ibat king 20 at sanggo ni ang panglungsod, kaya bedi na Konsehal Edu Pamintuan, Alex Injongko at Niknok Banyola king Pampang Public Market. Utos ng Mayor John Lazatin ining pamaglinis at pamanayos basura ken palengke. Agpang kayo, dapat kanung isundo at maging regular ing pamaglinis keti. Plano na rin kanu na i-upgrade ne ing drainage system at ikonekta ne keng water treatment facility ning Balen. Iti, metong kanung takbang amalyaring magpasanting king wastewater. Dagdag pa ning alkalde na may ka-inspeksyon niyang alang pabalo ken palengke, bang siguraduan na balaos lang mamintu ken pamaglinis reng magtinda. Ako po Ira Ignacio para king News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susunod. Opisyal neng makabuklat ing mayong Youth Recreational Hub ng Siyudad San Fernando ay ning balita ng Laika Gamboa. Biklat na ng gobyerno ng San Fernando ing bayong Youth Recreational Hub king City Civic Center Compound king Alasa San Isidro. Penimuna ng Mayor Vilma Caluwag ing pamamuklat kayabe ing Acting City Social Welfare and Development Officer Kenneth Mangalos at City Local Youth Development Officer Kim John Sagun. May kiyabayan naman ni Mayor Caluwag king pamamiyalong table tennis na ng estudyanteng senior high school. Opisyal ning makabuklat karing sa Blancayan na kang Fernandino ing bayong recreational hub ning San Fernando. Magsilbiyang pasilidad bang balaos ng pasiknanganing karelang interes karing sports. Ako po Laika Gamboa para king News Force Pampanga, balitang tutu, king Balen, susuyo. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ni News Force Pampanga. Panandamaning El Nino
Huntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Isang makakayabing araw po sa inyong lahat. Fernandinos, masaya at malugod ko pong ibinabalita na nominado ang ating siyudad San Fernando sa prestihiyosong World Travel Awards sa kategoryang Asia's Leading Regional Cultural Destination 2025. Sa kabuuan, isa po tayo sa 10 lokalidad sa buong Pilipinas na nominado sa World Travel Awards na itinuturing na isa sa pinakamalaking award-giving body sa iba't ibang larangan gaya ng travel, tourism at hospitality. Bilang Christmas capital of the Philippines at home of the giant lanterns, ang ating pong syudad ay may mayaman na tradisyon at kultura. At ang ating pamana ay talaga namang ating binibigyang halaga. Personal po akong nagpapasalamat sa City Tourism and Investment Promotions Office at Department of Tourism bilang kayo po ang naging susi upang makilala ang turismo ng San Fernando sa global stage. Kaya naman sa mga Fernandino, pati na po sa mga Kapampangan at Filipino, inaanyayahan ko po kayong iboto ang siyudad San Fernando bilang Asia's Leading Regional Cultural Destination 2025 sa World Travel Awards. Mababasa po ang kabuuang detalye ng nominasyon sa caption ng video post na ito. Luwidya in Philippine Tourism. Luwidya in Ciudad San Fernando. Luwidya in World Travel Awards. Ini panimbalitang dapat tamong tutukan. Migit 40 pamilya in Barangay Tabon, Siyudad Mabalacat ing tinanggap ayuda iba't king lokal na gobyerno katukining milabas sa kalamidad. Ay report. King Lagunang Mayor Jel Daquino ning siyudad Mabalacat, midaki yung City Social Welfare Development Office o CSWDO, relief packs kareng 40 meto nga pamilyang apektado ning milabas sa bagyo at pansamantalang magdaton king Barangay Tabon Covered Court. Reng aman wang grocery items, donasyon la, ibat kang Niño Reyna no RS de los Reyes, ning RS de los Reyes Enterprises. Agpang kang CSWD Officer Josephine Tanglao, sa sadyana na ning lokal na gobyerno, ing proseso ning relokasyon para kareng evacuees. Dinikdik ng Mayor Aquino, ingulaga ning pamanigurado na atsula king masanting akabilyan reng pamilyang apektado ang king milipat la king karelang bayong tuknangan. Pasalamat siya naman ng alkalde, kareng ahensya at organisasyon na balaw sa paparalang saup para kareng mabalakenyo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, ilog ng 24 oras. Mesikan niya pa ing bagyong Goryo na mamabot king 170 km per hour ing bugso ning hangin. Tauliyang ikiting bagyo, 165 km northeast ning Itbayat, Batanes. Asahan naman ning uran, kidlat at duldul king bengi dala ning habagat king aliwang parte ning Pilipinas.
Kabalen maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo o reklamo king kayong lugal, malyari mong ikwento isumbong, kapaminatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Panalakaraning News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. Ayel venue lang ini Miyerkules ring may kalapay istorya ng tiking probinsya. Yaku po ibeniginto at ini ang News Force Pampanga. Balitang tutu, Tigbalen, susunod.